Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли подписчикои канали Арзон ТЖ. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 26 октябр дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. дар имрӯза навори якчанд мошинои фурӯширо пешниҳоди шумо мекунем. бовардон ба ҳар яки шумо маъқул мешавад. охири наворда мошинбозори шаҳри душанберо мондагем. аз шумо хоҳиш мекунам наворро то оқиша тамошо кунем. ядна лайки бепул бзанед. кадомед ки меҳмони подписат ҳаста дили хомӯшида ҳатман дар зери комментария бинависед. бародарон ки хонаga мошини фурӯшӣ дорам барои реклама номер ватсап мемонам. ма дар рӯишкам ва рекламаш мекунам. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирра фаромӯш накунед бародарои азиз. хуб дӯстон аз навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. мошини аввалин мо Mercedes Benz C-Class аст. солаш 1994. абио мотори 1.8. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри хуҷанд яъне вилояти суғда. наша 37,000 сомон мега бо арзон мешавад. номер соҳиб дар рӯи экран мемонад. дар соҳиби мошин қай кадаи мошина састаин хуба краскаш бесарафи чашкиёш мега варид надорад. мотор хадавои ҳамаш нав кадаги срочно фурӯхта мешавад. москва рафта барои мефурӯшад. марҳамат кадоми мошин хари конкретно занг бизад дигар маълумоти пурраша ахир соҳиби мошин бигӣ. хуб дӯстон аз навори мо идома дорад. мошини навбатии мо ВАЗ 2115 мошини советский бародар ки пешниҳоди шумо мекунам. солаш 2002. абио мотори 1.7 бензин ва газ. коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри кӯлоб. нархи 10,000 сомон мега бо арзон мешавад. дар соҳиби мошин қай кадаи мошини краска талаба я пеш зедагия чихел дар сурат мебинед. пеш мега зарба хӯрдагия. марҳамат кадоми мошин хари конкретно занг бизад бо қатъи савдо мекунам. мегам мошин кор дорад. мотори хадавоиш мега 100%. фақат дар наличка краска мегам. дӯстон аз ҳаматон хоҳиш мекунам ядна лайки бепул бзанед. кадомед ки меҳмони подписат ҳаста дили хомӯшида ҳатман аз зери комментария бинависед. хуб дӯстон аз мошини навбати мо Daewoo Nexi. солаш 1996. абио мотори 1.6 бензин ва газ. коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. нархаш 16000 сомон мега бо арзон мешавад. дар ҷо соҳиби мошини қай кадаи мошин краскаш бесарафи 4 диска балон навай мега. мотор хадавоиш расход надора мега. срочно мега фурӯхта мешавад. марҳамат кадоми мошин хари конкретно занг бизад дигар маълумоти пурраша ахир соҳиби мошин бигӣ. хуб дӯстон аз Opel Хашибе гуфтем ки солаш 1995. абио мотори 1.6 простой. мошин красотланца краска бесарафи то моҳи январи 2023 ҳуҷҷат дорад. хас ҳастаи мошина бибинед чихелай бензин газ ҳардуш кор мекунад. аз як бор гирду чарх мезанам поин ко то нишонто метавонам бинед чихелай ҳама нишонто метавонам. салонш ҳозир мебинем ки салон чӣ дорад. дар ақиб ручной салон жилатаги чихол задагия латагия чихол задагия. ручной коробка механик. лук сташ 95. хед десен састаи мошин чихелай. нархша 28000 сомон мега бо савдо мешавад мега. хайдара нақша срочно мега фурӯхта мешавад мега. номер телефон чанда яка? номер телефон чанда яка? номер телефон 918 90 06 66.
معلومات کدام خریدار کنکرنه زنگ بزنه 28000 بخواد سودا میکنه. خب دوستان از BMW تروی کردن که سالش 2000 مبلغ موتور 1.8 پلاستیک سالونه حجت داره گاز بنزین گاز یوراتور ساسته ماشین خوبه زیاد بار هم اجشن بیان چله میام بالونش 80% نه کوش بازم سالن درست شده در اخه روشنای نقش برو که وای نکنم الکتروپاکت کارابکا مکانیک الکتروپاکت کنسرش کار میکنه که کنسرش کار میکنه خیلی سستانه ماشین خوبه کراسکش 20 طرفیه 20 خیلی خیلی سستانه ماشین یه نرخ چند مکه؟ نرخش 48000 با سودا میشه نمره تلفن چنده که؟ نمره تلفن 557 37 554 31 74 557 31 74 74 معرفت کدام خریدار کنکرت نه زنگ بزن قطعیت با سودا میکنه. خوب دوستان از اپل خچیبه گفتن که سالش 1995 ابیای موتور 1.6 پلاستیک ماشین است هستنش خوبه کراسکا 20 طرفی واسه با گروش چرخ میدن تماشا کنید خیلی خیلی سالانه حجت داره تعریف چند خیلی که تا آخر سال تعریف داره ساستن ماشین خوبه کراسکش 20 طرفیه یه بار زنم مایشه تماشا کنید شما تماشا کنید دیسکوش نه بالونش نه کوش سالوش در اخیب روچنوی سالونش خیلی لطگی سالونش خیلی چیز کنه روچنوی کارابکا مکانیک لوک داره خیلی چند 35 تا خیلی دستن چی خیلی هستنش هم مایچن شد دادم نقش هست 35000 میگن با سودا میشه نمره تمیه که 934 76 0060 سراش نه فروخته میشه میگم مرمت کدام خریدار کنکرت نه زنگ بزن خطیت با سودا میکنه. دوستان عزیز پلک کاروان هستن که سالش 1990 ابی موتور 1.6 پلاستیک سالونه حجت داره گازی خولیه ساسای ماشین خوبه ماشین کراسکش 20 طرفیه با روز هم اجشن میبینن چقدر بالونش 80% بازی سالن شاید نکو چی داره در اخیر روچنوی سالنش لطگی در پیش روچنوی گاز پلاستیک کارابکا مکانیک
خوشگل کار از خودش. 7 10 لیتر میگه. نمیشه خیلی سستانه باشین خوبه. چی زدگی نداره که؟ ماشین سالش 90. نرخ شانس مکه؟ نرخش 27,000 سومون میگه با سودا میشه. برای تلشیه نیست که؟ فقط سودا هم. نمره چنده که؟ همین نمره تکه؟ نمرهش 118 97 90 13 555 23 89 شده. مرامت کردم خریدار کانکرید نه زنگ بزنه با قطعی سودا میکنم. خوب دوستان از BMW ترویکا BMW ترویکا گفتن که سالش 1999 ابیو موتور 1.8 پرستوی ماشین کراسه لمزه سالونه حجت داره بنزین گاز هر دوش کار میکنه. باز یه بار گردش پول میخواد تا میخرم یا با ببینین کو چه خلای. باز هم اجرشون فهمیدین نه بالونش 80% بالونش. سالن شاید ببینید که سالنش چی داره. در عقب روشنای سالنش لطگی الکتروپاکت الکتروپاکت کاروکا مکانیک مولتی رول کانسرش کار میکنه. کانسرش کار میکنه. کانسرش کار نمیکنه. یا برام موتور چوی نمیکنه. نه پرتوگ مرده. نه چشکیوش. نه موتورش. یا نرخ چند سومه بعد 50 تا دو چند سومش کرد دو توش لفتر کردشن نمبر تلفن سابقو نمبر تلفن اونجا هسته 988 42 20 06 200 05 02 52 مرامت کردم خریدار کانکرید نه نمره اکرا در روی اکرام نمونم ای 50,000 با قطعی سودا میکنم. برادرای عزیز جان خوش آمدیم به کانال ما فیردوس شو. Production of the honey.
ҳазор рамад шербачо барои дастгирӣ барои боваритон бо дастгирии шумо старти бозии нави худмона сар додем. Now you hear the Dehqoni. Dehqoni on the beat. Production of Dehqoni. Now you hear the Dehqoni. Dehqoni on the beat. Now you hear the Dehqoni. агар ҳамин авор шербачо 1500 лайк бигира 10000 дига куш мекунам. агар 3000 бигира 20000 рубли дига дар ҳамин бозӣ просто навозу куш мекунам ба хотири дастгирии шумо. қарсага ҳарда тараф мешавад шербачо ба ҳамун хотир лайкҳои бепула бизанен састафа тамошо кунем. Now you hear the Dehqoni. рӯзи 29 октябр рӯзи шанбе мешавад соатҳои 7 ба вақти Москва, соатҳои 9 ба вақти Тоҷикистон финали бозии анами састафа. бача дига чираш дадорӣ бадро султа парто чекта сахранид ки дар WhatsApp равон ко билета равонат мекунад. Production of Dehqoni. салому алейкум бародарои азизу ҷон, хуш омадем ба канали ма Фирдавс шоу. ҳазор раҳмат барои дастгирӣ, барои паддержкотон шербачо. бо дастгирии шумо старти бозии нави 350 рублаи худмона сар додем. дар ин бозӣ 4 мошин ва 76 конверти пулӣ обши 80 дона приз мешавад. рӯзи 29 октябр соатҳои 7 ба вақти Москва, соатҳои 9 ба вақти Тоҷикистон финал шавад. мумкин ки барвақтарак шавад, ё ки рӯзи ҷумъа 28 дамоне мешавад, ё ки айда барвақтарак ба хотири чи билетош камтарай. оли мо стартам нопартофта тай 1000 дона билетмона фурӯхтем. обши билетомон 2900 донай. ай 10 дона 1 дона тӯҳфа карда мешавад шахсе ки 10 дона билет харидор мекунад. максимали як нафар да 300 дона билет метонем фурӯхта. як нафар 300 дона билет харидорӣ карда метонанд. ай 300 дона 30 дона тӯҳфа карда мешавад шербачо. поён дар WhatsApp Сбербанк алиф Душанбе сити ҳамаш ҳастанд. Сбербанк ба номи Муҳаммад Нематича ҳозир бодро сумта парто чекта сахранид ки дар WhatsApp равон ки билета дар муддати 10 дақиқа равон мекунад. 4 мошин шоҳҷоизааш ҳанами брабуси ҳодиса бахти сафед, объёми 55, бензини холӣ, кожни салон, танировка ҳуҷҷатош хатӣ, 7 моҳ ё 8 моҳ танировка ҳуҷҷат дора, автомат ҳодисаи бадай шербачо ҳама ҷош кор мекунад. монитор, люк, любой системаш кор мекунад. ана рестайлинг кардаги бамперош, парогош, гарени бад зураи хеле састани мақсадам хеле кардаги дар Тоҷикистон каме. ё дута ё се донаи ам хеле сафедаш. дим шоҳҷоиза Мерседес мешавад. Мерседес яксола ҳуҷҷат 1.8 дискои рамашка баллонои нав. чизеро ман гуфтаистам касоне ки ана мошиноро бурд мекунем биен
қабул кунед. Сеюм шоҳҷоизамон вазн 21-15. ҳар як бозимда як дона советскӣ мепартом. ҳодисаи 2005 моториш бензини холи инжектор, иран тонировка дора, ҳуҷҷат дора. Инжектора шербачо дискои приораи торс, потолок аликантара, торпедаш аликантар. гарени баъд тайёриш кардагаи системаи музикашани зури баде. охирон шоҳҷоизамон 21-14. бисёриҳо дар комментария 14 хоҳиш мекарданд. ина марҳамат 014. 2005 мотори 16, мотори приора. ҳай касоне ки мотори приора дар 014 ки кузофи 800 килои ҳай кардаган медонад чӣ хеле меравад. ранги ракета меравад, зури бад меравад шербачо. опел мопела гардан наметан. ҳамагӣ ба 350 рубл. ина 4 дона мошин, 76 та конвертибли, ана обши 80 дона приз. агар шербачо 1500 лайк бигирад, мақсад қарсагай ҳар ду тараф мешавад, 10,000 рубли дигар хуш мекунам. агар 3000 лайк бигирад, ма 20,000 рубли дигар хуш мекунам. ба хотири чӣ? ба хотири дастгирӣ мекунем, ана лайкора мезанем. марҳамат шербачо, ҳозир будрусум тапарто чекта сохранид ки дар ватсапи охириш 5169 парто ждад ки 10 дақиқа пас ту соҳиби билет мешавед. боқӣ дар панои аллоҳ бошед, мошиноро полни тамошо кунем, маҳфултон шид, баъд билет бигиред.